Hrajeme pre Čitu z Bardejova, pre Lukáša Chymaľa, pre Rolanda a pre Zdenku a pre Radka. Imanie šukal piraňoli i pares me máme kama Vraćime, našime za soba Čapre tu te lumina I kama tuđa je a ultima fase Pomeračina skiza suma Kama tuđa je a ultima fase Pomeračina skiza suma Imanje šukal piraňoli Pares me máme kama Vraćime, našime za soba Čas pre tu te lumina I kama tuđa je a ultima fase Pomeračina skiza suma Kama tuđa je